Matala fatu watamua le Samoa Entertainment TV mai pia au si mai whaafonga. E ui o se tūlanga whaatau wā māsani a company telefoni te tele e lua le tātou tunu. Le Digicel ma le Vodafone. Pei tai o le nātou wanga whaapisi nisi. E leo mawhaiu na awa e sea i le anganga Samoa o lo tu whaatasi ai to o lua lea. Le la ngā ruenga whai whaatasi lu tātou tunu. O le la vea i mai o soifuo tangata o pangatia ma fia maua fsosoani. O whai tau sanga o tutu whaatasi i le tautua le Vodafone ma le Digicel i le Samoa Victim Support Group. Morso stangata mana o mia se fsosoani e telefoni fuai. I le la numera Vili fuo le valu se lau fitu wha. O ngā luenga fsosoani umalama o lo whaatino e le to manga moe po ngatia po o le SVFG. O whaingo fie ona o le telefoni fuo le numero o ta ua ilunga. E pei o se whata ita inga. E iai a inga e pongi sāne lava le aso. Pe ua whaita waso foi o pele moli o le se cash power. Maula tō val au le numero Vili fua le Digicel ma le Vodafone o le valu se lau. Fitu wha. Moli mawina mai fo el tō manga iai a inga uoso wha fua se mai. Ai Leilua le numero alfa le mai. Ai ua tau loto le numero le Digicel ma le Vodafone. E vala awai mo fsosoani le valu se lau fitu wha. O nisi a inga e otu iai ta avale fsosoani al tō manga. O se tinata la vau o whaitau masina o ta oto. Ai ei matamaiti no fuatu malta maeva ai popole ai. Pe feona ai o le tausinga o asa uma. E ai inga wa tipi le paipa ai fe me ai. O nā mata upuna moli mawina ai paule numera ua tau loto e ainga. O le valu se lau fitu wha le Digicel mo le Vodafone. Ma tau fetuli atu ai le tō manga mo fsosani. Sa no le prestena le tō manga sili niuli na jang. Ina ua tātou fesilingia. O le laasanga ua o iel tō manga o pe ustava le ambulance a inga. Ta luai le whaapa anga lea. A le Digicel mo le Vodafone. Le la numera la vea. E momoli ai lana whaaftai i nei pisini si telefoni. Le Digicel mo le Vodafone i lo la sao. E la vea i se fia o soifua o tinasa waina. Whanau o tu la fua ina maanga leanga ine o la tu lava a inga vevesi. O tua oi u leisa file mu. Ai o whanau teine o tu e sa waina lava tangata e so tanga iai. O le numera valu se lau fitu wha. Wa tino e tasi ai company telefoni nei e lua. Digicel mo le Vodafone e la vea i soifua o so o se tangata i Samoa. Inisi o talau avel whaata ua le minister mta ngā luengo tinamta maita i leota laki lamu stele sio. Ili wha malama i tu malo a walam wha momonga whai o bloketi o le miliona tala. O le fionga le minister lea o lo ngafa ma le bloketi le nei. E manatu le minister o stasi le nao lu itau o whia ngai mai tu malo o le sila fia masani. Ili wha atinonga o le bloketi ao na ave iai o onga whai pea ma sia i lato tultulu ai lava taulu manga o le polkalame miliona. O le tofu o le itu malo ma le miliona i le tausanga. O se whamanuanga i fōu i komiti umalava o le 5 tu malo i Samoa. Peitai, o le awa umona pasi el pale menelan tala al tupe whaasol tausanga wha tupe fōu. E au fia ima le miliona mo i tu malo i 5 Ai o mai nei, e le ai lava masa i tu malo o ave i tua sana miliona lo na lua. Talu, lu i tau e pe o na ta ua i lunga ele fionga le minister. To e se fulu iwa i tu malo ele i wha o ngaina ala tau ta i wha se lau rimas fulu a fe muli. Ai, o le isi tolu sfulu lua o ave iai, o lo wha talili poti o wha maunga, o le wha o ngaina. Pei tai, to e tasi le i tu malo, ele i o atu i totonu se li poti o le ulua i lua se la wafe, na ave iai e amatai ta penanga. Le masina fou o iei wha moe le minister, e te tauna mai ai o na watu i tonu li poti, le whaonga ina o le miliona tala mua. Mai Amerika Samoa e ono wa awhaila o lo tauna i le taulanga waa o pango, o lo malanga ta amilo i laulangi, pei ta ena altasi level waa, o ta atia le lato fuafuanga malanga ya fea Samoa i sifo. E o le isi vaenga, o fuafua malanga i fiti, tonga mamanuatu Australia mfa asolo tua i masa India. O tulisi ne e pe tangata tafau i wa awhaila, i te tātou whaatalo noanga, o la tau e o lava i leitu langi angi e ilsa Vili pe fo na fea i tutuila. Aina o tātou whaamatala iai, le masina fōua se tema, ma tā penanga o le te wila,
O se tūlanga whaatosina le nā ua toe fuli umaisi wa aia e 5, na tu e misi Samoa ai o loa i fiti. Ma ua tāpena i nei nā tūlisi, o le waa mai Falani, o le waa mai Hawaii, Siamani, Kanata, ma Amerika, ma le waa mai Peretania e a whea le taulanga waa ai matautu, i le māsina fau. Wa faila umanasa le aisolatu manato yeini mafua anga, e tatawai fua na fe i Samoa, peitai. Ina o tātou whamatalatu i ai Samoa malona mātango fie, ai olo o iei foi ofisa ampasa o lātou o tunu i Samoa, matala anga o lātou o tunu i lu tātou o tunu. Ai o tātou foi māta anga, ai maiso o tātou anga i whanua. Male sua vai wha Samoa nai wha tino le vai aso atoa, ile nu o tūlisi le ele fau, ile vai aso le te wila, na wha au so fia iloa, le a whea o Samoa e nāwa whaila, ile māsina fau. La sonna filean fala wiloa mai le lisi o lau man Samoa, leo le ata alo ile lata alonga ma le aho le pa parents, ile astona i nei o ata iao lea, ile afol fitu ile tai au taimi Samoa, le ata alonga o le afai e tonu forani, le ta pena i mo le ipo lololangi, ma ua wa ial filfilia i o le sunga li masopo anga o le sata alo mua muen o le pelekia New Zealand, e la e ina le numela sfulu, pa pea ma se tasi fo i o alo i longa le atonu usa filfilia fo i le auta i to fito le o le peleki, le sunga pen lem. Leo le ata alo le tūlanga o le wingi numela sumatasi. O le paperans o lo o whaia o ngai le sunga pat len. O ia sa aviam kapteni al man Samoa le ipo lolangi tasi iwa iwa iwa. Sa avia fo im whaia o ngai man Samoa i tau sanga wam vai. Ma o se au e filifilia mai atunu ese lolangi. Ma e to alua alo le atunu o lo o ta alo mai ai. O le sunga tim na nai William se le tūlanga o le fulpeki. Ma le sunga tek le mi le numela fitu. Pe ona sila fia o ia fo iala tale ni o le atunu usale mawani o lava noa e filifilia ili tato manu Samoa. Tamata alola ne u filifilia mo le taalonga tai ao le numero tasi le li o Teoren Lei, numero lua se la la lam, numero tolu mai ko la la toa kapteni foi lea, faa poia na la inu ese, numero 5 fio toa McFarland, numero 1 Steven Luatua, fitu alamanta mutunga, numero 8 so tala faso, iwa me lani matavau, numela 15 sopo anga ma numela sumartasi pen lamp, 12 tu mua manu, 13 ne ria fo mai, 14 naitol awang, numela 15 le o teni to ala, tatou wha leo le sunga lo territory, James Lane, Paul Alo e Mile, Chris Vui, Sa Toren Taufua, Ere Atara e Nari, Christian Alelifano, Male sunga e di Firo. O tai au le afo fitu taimi Samoa o le afatanu ina i le atalonga. Ua whaangasaulo i le mai asol neil whainu ngā whala a wale mumu tutupa i Amerika Samoa. Whaamamonga mai pepo whamtalanga le malo wana Amerika Samoa lava le ainga o le malo tele o Amerika ma ona state out territorial o mawaisia mo le mumu tutupa. O lo filo ai Amerika Samoa le fitu se fululua tunuu o lo totoe ai anufe mumu. O le whainu ngā whala au tele lona wha lea ua whaasolo nei mo le territory e peon amatalo i ai mai le fio anga o leone i le aso sa taluai. I le sauni ngā lotu na whai le malu le whakasa ma taita i Reverend Iese whavaonga. O whaala waitele ai e le sunga le ne sa wau Noah Scanlon. Le whi au mai le kovana le sunga le manu pele timonga. Ai o le saunoanga au tu le wha moe moe. Le ene saunoa i ai le wha atonu le tu mau le official soifua maloloina. Faraito afa utu. Mai e sao noa le pui o tupulanga o lumanai, mai le wha mai o le mumu tutupa, o le wha mai e a fuai anufe e whea avea i le namu. O anufe ia e a fua o na fula aito tonga sao a li iktulou, wha mamao le tino, masusu, o le wha mai e le tutusa i fōlinga o le tino, e wha aunga tātangata, ai le fia mana o i fōli tangata ua a fia ngā o ioi, ma tausi mamalo na tino, ai o lona a inga, fai ngā ruenga po le alu fo i le aonga. O ta ua lwa amtalanga mai le malo e mawhai o na tapele anufele nei, mai tangata o a fia e ala i le whaainunga fuala au ta i tausanga mawhatino. Mai inua tua i matamaiti lua tausanga i lunga le mātua i tangata mātutua. Vanga na aitina ma i tanga mai lato we lea ngā waa o na inu. E le o maua i se taimi nei, le a whai o tangata lo a fia le territory anufe o le mumu. Pei tai o Samoa tuto o tasi, e 5% nei upolu ma le 5% nei savai, ma il fai tau a whai o le tunu. Ai ua wha solo ai il whainu ngā whala au le mumui tutuila i a onga o lotu,
no fuanga o yei ofisa o le malo fa le mai ma pol kala me inu i tua. Whaafta iai le ofisa i Amerika Samoa fesosoani mai whala puputonga soifua malolo ina lalangi le WHO World Health Organization, le CDC Centers for Disease Control po le Pacific Island Health Officers Association po le Associate Officer soifua malolo ina le Pasifika malim tanga runga le soifua malolo ina a Samoa tutotasi pa pef sosoani le officer Kovana pulengal malo amlik Samoa, Samoan Affairs, Rifono, LBJ, Starkis, mata ita ionu. Le whainunga vai o whaasolo nei, e pau mai le asolo sfulu o Setema, le masina fau. E so o mai ai, le isi inunga tele sa whaia, i le masina o ke topalua o lua tasi. Patu sa i motu i sifo, ngata lato whainunga vai, i le lua fesfulu walu, matoi whaia i nei lua o lua to. Lau Samoa Entertainment TV, mai pia, toi whairai fo i le aswa tai au, le lofo le tua, paso i fwaya.